Ніжкайше совітування організоване на ініціативу самих zaradkarov, členov združenja, agronomov i po перший з того року представителів за другого, żeby się odwitowało na pytanie, co bude za serbsku željenjavu z oglядом на ekonomskie obstaviny u Evropi i regionie. Zaradkari się bardzo bawają, że turski produkti toho roku zahartuša našu produkciju. Država je mogla da je želela da interveniše, međutim, do dan danas svedoci smo, to su pokazale prethodne 2 godine, ja se ove godine bojim da će katastrofa biti još veća, da mi nemamo neku veliku šansu za izvoz, jer je nismo ostvarili ni na evropsko tržište, ne verujem da ćemo se organizovati da to uradimo pod ovakvim odnosom snaga ni na rusko tržište, čak postoji objektivna opasnost, kako sam to na početku ovog izlaganja rekao, da nas zatrpa značajne količine jeftinog povrća, sumljivog kvaliteta, ali nažalost svašta sam vidio u Turskoj, od vrhunske proizvodnje pa čak do proizvodnje gde se koristile masovno nedozvoljeni preparati. Naši mali produkovatelje najčastejše nemajú prístup do megamarketov, hoć majú kvalitetni produkti. Nahoda za plasman tih produktov u zväčšanim turističnim ponukanju, co się predvidzuje za to 2016 rok, tak, že by się mali produkovatelje bezuslovno mušeli počať združovať u väčším obsjahu, keď się chcú otrimať. Popri tým, na shodu bolo bešedi i o pokusov zaštiti tohoročni produkciju u švetle klimatskih premenkoh i blahej žimi, o racionalnejšim trošenju vody za zaljivanje, hnojenju, premenkoh u sortimentu itd.